Kimbithe kuma ntere cha Tharaka ni bethirite bakiromba thirikari nene amona kinya thirikari ya kaunti ni kenda ithirwa mono ikibatethereria akirimantu jegie gutigirira ni bakuona ngugi aria bethirite bakiuga mwankira nandi kuri na yuthi baba inge baria batigiome kirimantu jaja jegie thirikari kwithirwa ikinenkanira ngugi kagitenio kau ni bethirite bagitariria mathina mwanya jaria baringienda thirikari chonde chio ijiri chithirwe tigitegerera mono kere gutigirira anabare ne bakuona tauro chia utheru. Baba ibamweba atongoria banki ya maya mbeombithi kaunti ya Tharaka Nithi barabakuria thirikari iraithiria bwega maobatuma mbeombithi ba kaunti no. Bwambere bariuga ibaingiritwe nja kirindwa na nchobi ndege iwatho amwe na kuigwa baingi babara bainyirikite nulebi imbeombithi tabo na ibo bakinyira wimpwe kubaruta ukomboni bobo nituko support thirikari monto nomakuru na thirikari tulogwa nayo nkirombaga muthomi njuki na council ya ni kira youth in the equation in the fight against illicit brew na gure muthomi njuki akuwe noe suicide bomber na nini komando wa youth wonto kutuika youth kama kinyagirwa nebo Nkruki ibakuromba utethio bwa kimbia kenda baibukiria kimuturire. Cost of living imeenda juu na mafuta imeenda juu. So kuna sela fund lakini sasa upande wa loans ile tunaweza omba ni kama county government wanaweza kutoa wanatupea kitu inaweza kusaidia kama 50k 60k. Unajua ukiwa na 50 ama unaweza fanya kitu kubwa. Lakini saa asela wanakupea 10 ama 5. Utafanya nini? County government lazima waanzishe seminars za kuwa wanatu educate juu kuna watu wanaoperate kazi lakini hawajui kumanage cash flow, pesa sijui savings nini. So lazima tutafutiwe wale financial experts watusaidie ndio tuweze kuimprove yaso yetu bado. I'll ensure that every year kuna national event Tharaka Nithi County ya youth kumanengera opportunities na kama so ya in fact outside the county. Ibachokete bakathetera anabari kumani na gutiganirwa na thina ya kwaga taulo cha mweri irabakuga ichibatiri kwajana gwa kiribo ithirikari. Nwandi request kwezo kwena program ya kurumia anaba high school na anabara bakinyete bantu gutumira pand in primary bathe bakiruma wa pand sukuru. Hiyo program inakumkanga ilikuanga kitambo lakini sasa ni kama haiko kabisa. So ukethagira mwana maybe school atina pand enough unapata mtoto sometimes hata mejimes class. Nkiripotera Weru weekendi kuma gichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Geshima. Na jumu tino jwa mwanki jotigete zwate manta mentorene ya mukiriande ni award ya Buthugu chi Central na jwa tiga nyomba kathumba chithitwe mwanka kinya nyomba chia kurara chia arito bamwe bara bethiritwe bagikara nyombene iji na ndi mutino jojo jura juthite jukithia milioni echeinto ni untu bura butigete mwanka antu bara bethiritwe baringikite bonene kwithira bakiromba antu bawendi bobwega nikenda babatethereria kenda bomba kwithira bagita na mbere na utoro bwao kagitenio kau kaumoka mwanki jojo ni kethirite gakimenyekana gukirikana jumanitie na thina cia stima mestima ikura chi gicoka thairira chokere tona TV ora na toigwe kamuripuko bedroom imwe kana nyomba imwe kumama na tutajukirie manane sana nontu tutirathuganitie jomba kwithirwa juri untu bwa kwinyangia bobo irio mukuru kwa rambiririe kuria na wene thero endi sebondi kwa winya wengo atirari na haraka muno nere kitoi kiuma ira korindone kikiuma na ya korindo kikija pote boru na ile arambirire araria raisire kuruntu bwa thuka ambira kwi mwanki jureo ngichoka bwanyuma kona ne ategwa karande thira mwanki jugwatire bedroom eu na joko gwata bedroom ujo itinya siringine irio ndira umarire ndambiria kuoria nkiuga ambu alito baba ibarejere baba kara protein ibarejere twambiria kuoria na tukiuga ambu tuona mwanki jo tucindirie inya tikumenya musamaria mwema ora ringire thimu kwa gisimamo kwa masimamoto na masimamoto yarejire jatugwatia kuoria mwanki kwigwa ndingi kimono nontu bwa nyomba uria ite
ndirari na into bibingi sana ukona mitungi ya ngasi nau ngasi si nau suburia sire yao si nau siete certificate ciakwa cionthe iciirite nyombeje na inkuwa mpindi ngi kimono no ntunde ngi nyathithia interview ngi ndiratigeri interview ngi ngathithia na ntirombere kuthithia indiki yonthe inkunenkera Murungu kwa inkuromba asamaria wema kana antu bawendi bubwega batonyere bangwatie no guswa kiraro no ntu thai tukwaria tutina kurara nyombe ino cietu ni irabiria twageria kuboria twethera itikuboreka musamaria mwema ringira simamoto ya seana boria mwanki ya na tutethia au into cietu cia iwe imwe na imwe na mwene wa na ndukau ciathie cietu imwe ciabea na imwe ngithara cia biraku riu ni nkulomba thirikari entethi no ntu bwambira ni na neki from Monday riu ni nkwenda riu utethi munene muno antu ba siasa na county government batutethie no ntu ni bo wetu atina kurara komrendi chetu ira chiromire kwithiru tutanyombe ni romire kwithiru into bumbu na mutea tutetheri ora komrendi betu bomba kuona inya kintu ta matrix kra bomba kurara ni into bira bingi baromire kwithiru at least bomba kurika banu tunyoga tegera thaiji betete kuthithia kigerio kitagwa nek mwanka jojo na no be expected gutothithia kigerio kiu na batina kurara kwa hivyo nkoromba thirikari yetu itonyere itutetherie tukisaidiana naye hapa na pale pia yeye ameadhirika tungeomba serikali ya county kupitia wa MCA Motea wakuja wasaidia wanafunzi kunju. Kuna wengine wanafanya mtihani wa NEC na hawana mahali ya kulala, walichoma vitabu. Saa hii hawana manguo handi ya kuvaa, hawana cha kupikia. So ningeomba tu serikali ikuja iwasaidia wanafunzi. Nayo nja imwe kuma ntere cha Kiolo Egembe South nitigire nkiamukeo kumania na mbajwa iria ethiritwe kiathikira mwana wa njaeje wa miaka 10 uria rua ethiritwe akigwatikana na murimo jwa nkoro ngina muciari na ethiritwe agitaririria akithangiko na kinya ururu buria mwana wawe ethiritwe agikurukira kinya we nyuma yawe kwithirwa atezaniritwe ni mwene wao kumania na mbajwa eje na ndinja eje ni kuromba utethi wa milioni 1 nikenda mwana ujo ethirwa gwata utungata ndene ya sibitari nene ya Kenyatta. Kwa igitari ankuruki ya mianka 6 ende mwekuru okendi uranengina agwa anaresi indena agatugi aithiritwe akithuganagia icibitari iriko atigere ya kuira amwana awake nontu aithiritwe akinyamara ni igia kwa jangwa no ndi atethiritwe akimenya athina yake mwanka igitari amwirire ntere eja Kenyatta rirareketie na kumenya athina yake na ati na thina ya nkoro amwe nogo muji oyo wa mwena ithe muthuri batigito batena gintu okinyano kinini igia gutethia nakyo kaire mwana ojo kumira cibitari the mwana okulugira mbasu yo miaka 6 aitu na urire anio ko to ndi kintu ndara ake ngombe tware acio ndi ikwatweka itwenderie babe tukatweka kunya kabodi gare musiko ndi kenderu kwatweka ndi totitukari gukona musiko kari ne wingo kinya mwiso yo ndi kwendi ndi ndinye siko nyumba uteke ndu tinya ke nyako mama ko uteke ndu tinya ke nyeta ndani mwana onoka tukumamenya nwe nthi uteke ntu nyeta ndani nyumba kana goikaya nite thina ita murimu uyu kija kuonekana getite cibitari cemiru cionthe mwa gwatuka murimu thaire kumenyekanira Kenyatta ithine nkoro kariane kwatuke ndi na wetwe milioni 1.2 nende katugwito tethu buru nonto biturare abi musitura atumire nonto go ginya kangi ndare ako nako cibitari kaonete anjali ngari nako kaunikanga kwatuke ndi musio te nombi kinyana ibakarite nthi batwita cukuru batu turingikete bonene muno nontu utibitwa na kinya mucia kinya kura kwango ithina ana bako bongo batete cukuru utiwe cukuru kinyomwe nontu ndina na bana secondary nonge university kuune ndi bonze muci bonze bia bionze mbona bita na ki mwana una cibitari kuri ogwende nonto bakwithirwa bagite gwirigiro oburu nonto batiege ntu batigeria bomba kwendia bairomba Murungu na kinyankuru kibakiromba anto bagwendi bwega baibumire kubatetheria nikenda amwana agwao ura mwanka athaino agwitwa achiringi milioni 1.5 achire nikenda ruthiro operation intere echa Kenyatta ne athi nambe na kuona ntu bakumutethia nikenda mbecha ino cioneka mwana
matibabu na kwenda operation ye ritai mbesa milioni 1,400,000 nindaromba antu onthe ara ori Nteto nikenda mwana akombo supportwa nikenda akombo kubuthira operation yu na Mwathani Murungu akutharima antu ara onthe ori karomba antu bawendi bubwaya na ngabanetu kawira atusaidie nikenda kana gaka bwithirwa operation yu nikenda katura moyo ona kinya Linturi na kinya Elizabeth Kailemia onthe batusaidie nontu into bibionde tware abi musiu biendru bionde otekinya bitino mbibwe ngo ibukuona unda thirikari netio kinene bomba kututetheria nikenda mwana huu wawe akomba gutura moyo kuga nkawanga iya ete nambe kwitha wenzo akitharima wenzo komba gutwa kintu uroka ibwa na kuirwa ete nambe kwitha etetheria mwana huu nikenda komba gutura moyo nomba kwitha bwana na babangi Weru weekend kuma Kiolo Gembe North Button Class Chabari. Nawe Minister Wokaria Bwandene Professor Kithure Kindiki nethritwe akiaririria ndoa ire ethritwe gikujirirwa Nterecha Rift Valley aria ethritwe akiuga guti muthemba jwa ndoa jura jutumba kwithura jukithirwa bunkake kuri na thiri na kinya gukurukira katiba ethritwe akiuga thirikari ya Kenya Kwanza nethritwe ikiritaniria nikenda gutigira kuri na thiri Nterecha onthe cha Kenya ni kwithritwe kuri na ndoa ndene ya tauni ya Sondu ndene ya Kuntuguko kwa Rift Valley. Katika huu mji wetu wa Sondu ni mji ambao uko katika sehemu ya mpaka wa kaunti zetu mbili za Kericho na Kisumu, na huu mji uko na watu kutoka jamii tofauti, lakini mji huu wakaazi wa hapa wameishi kwa amani, wamefanya biashara pamoja, wamefanya mambo yao ya kijamii pamoja, wamefanya sherehe zao pamoja, wamefanya hata mambo ambaye ni ya kila siku pamoja kwa miaka mingi. Lakini vile vile katika huu mji kumekuwa na tofauti kidogo kidogo, na tofauti haiwezi kukosekana mahali mwanadamu hako. Lazima tuelewane hivyo. Mahali mwanadamu yuko lazima kuwe na tofauti kidogo kidogo. Ndio unaona hata kwako nyumbani ukiwa mzee uko na mke wako ambao ni watu wawili wazima waliamua kuishi pamoja kwa kuchagua, sio kulazimishwa. Lakini unaona baada ya wiki moja, baada ya miaka 10, baada ya miaka kadhaa wanaanza kuzozana na kuwa na tofauti kidogo kidogo. Kwa hivyo kama vile hata katika familia kuna kuanga na matatizo ya kila siku, hata katika jamii ni lazima kuwe na tofauti ya maoni na matatizo madogo madogo. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba hapa najua kwa muda mrefu kumekuwa na tatizo sana sana mambo ya mipaka ya kaunti zetu mbili, kaunti ya Kericho na kaunti ya Kisumu. Na ni jambo ambalo limechukua miaka mingi na limezungumziwa miaka mingi na bado linazungumziwa. Na hii hali ambayo tuko nayo hapa Sondu ya mambo ya mipaka sio Sondu peke yake, katika Jamhuri ya Kenya iko na mambo kama haya. Kuna kaunti nyingi katika nchi yetu ya Kenya ziko na mambo ya kujadiliana mambo ya mipaka. Kiangalia kule Nyamira Kisii kuna mambo kama hayo, kule Wajia na Isiolo kuna mambo kama hayo, Taita Taveta na Makueni kuna mambo kama hayo, Isiolo na Meru kuna mambo kama hayo. Kwa hivyo ili jambo ambalo tuko nalo hapa sio ati ni sisi peke yetu watu wa Kericho na Kisumu tuko na mambo kama hayo. Hita nambere na kurumira Nteto chietu inchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na Nteto Nkuruki.
Sherehekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua, burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherehekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TV, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riungira mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorincheke Street, Meru Town. Turingere thimo gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde badrikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Ngokugwa togeni orenge kiri Nteto chietu cheru Thaa Mugwanja ngichokera na Nteto nkuruki Joseph Mutweri Ringera ora niwe mukaririgiti wa urimi bwa makoyo ndene ya kaunti ya Meru nethiritwe ya kiromba thirikari ya kaunti ethirwe ekiruguria kiwanda kia makoyo kira kiri ntere cha kanyakine nikenda bethirwa bakigwata irio bya makoyo na bei iria yagirite bethiritwe bakiuga urimi bubo bwethirwa bugiukirirwa ni untu bura bukethirwa bukiguna akari bonene. Thirionarua alimba cooperative makoyo kuma kaunti ya Meru ni batirimene patongretwe mukarigiti wao no Joseph Mutweri bwambere boko kithirikari ngavana Koira Mwangaza bambite kuona Weru kirori mbubo makoyo thai bwitite bwega sana Meru not like the previous government itochokeria governor wetu Honorable Koira Mwangaza nkatho sana jonto bwa input ire kirite wengwa go participate na mbecha iria guririte arimi makoyo fingerings amwe na fins na input iwe wene tumite Meru ekinya itagaria jonto baketha ena india mna bubu baketha bakiuria ngavana wa Meru atigire factory kanyakine makoyo ekwambia gutangugi nekenda factory ji yomba gutethire kimanto ja thoko arimi mathiri kurima makoyo jao babwirite oketha pondi yonthe bachwara ba deliver ndio bakajukia fingerings ingi ba stock upya lakini factory ile bwirite igwethirwa kirunga maira mantu jaja kanyakine fish factory nejukirwe Meru Investment and Development Corporation na investor baraba kwenda ikome kombora bairi wa mbeche nyingi sana in form of rent alafu batekwewa terms njega on top of mbecha kwithirwa chingi so itukuria governor I intervene onto au neo market imburoketwe factory inenkero investor very reasonable terms alafu arimi nende market yeka rugurwa factory yerare karugurwa itumira a lot of money choke ekire etego operate ni asara kethirikari nonto the same case ugataka the founder chairman of factory to invested 40 million mawa eco process kuthithia variation of sweet potatoes orange flaked na une kwamire na kwamite na a lot of millions kuna ndeneje niwe kuamika nyakine na watu gega kuama invested a lot of million ni asara kithirikari na ni asara ke mwananchi na kemu request alias na ngavana wetu Manda Mukawira nikenda tumba kwithira twina the second factory rutere rwa Nyambene
nara kwithira kwina ndui sana nikenda ntukirie kwithira rimwe ivo ntu competition kwithira iteo kwa the alternative thira ina kathina irengi kethira nitite na mbere factory ile ya kwambia ikethwa kibatethire muno kuthithirio bibi nikenda bagura maguri janthi Kanyakine Fish Factory ina factory ya process makoyo na ina ka unit ga produce irio if anything investor leo kanenkerwa akeje kunenkerwa in good terms omba igo process wendi bao ni kuona mbeo mbithi baba ingi botonya kirumbubu irenjire mwe kubandika tunende to kwenda nye recruit youth batu watu ukura twebera so ekajukwa bwega everybody in Meru County omba igofaidika na aquaculture ikadevelop to an extent that in county ongwa ikombo feed antobayo other counties na other countries nira twitite tukona pena innovations ira ba utumira na bakenderia arimi no waambiririe nya application yaku oka ya ku connect arimi na market na through that you make your money. Number 2, no with the value addition. Nkiripotera Weru Juma Bechamuthuri Muriuki Nkatho cha mwanyi kugwatanira na bautwikire Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja nga kwenderera ntuku njega bita MAUREEN Kinya.